ka channel te ila subscribe lo ni chuan subscribe button kha milo me sakla video thara piang mu thei nan notification bell kha milo on sak don nia India Ralthuam tren khat le thu noi dang te thehkhawm le donang o Jun ni somni Pathum Khan India le China Sipai ho te chu Darkar som pakhat chung zetan in biakna Eastern Ladaka anin ngir nghauna mun zong atanga in nu kir ve turin anin rema China lamchan Maldo Chusul sector Eastern Ladaka in biakna hi jingdar som pakhat le chan ve atangin nei ani a India atangin Lieutenant General Harinder Singh Commander 14 Corps le China atangin Commander Tibet Military District Major General Liu Lin ten in biak na hi an kalpuya Darkar som pakhat chung zet in pole boruak thatak nuaya an soi ho nu in nu kir tura ruwa man na lak chun zom ve an rem ti a ram ria in ep to lo tur le ram ri pel to lo tur te in ma chon to lo tur te in anin rem ta ani ma se an thu soi lo ang deuh in boruak a thleng to nen China lamin an kalpui le tak ngem ti chu ngai tu tham takani heti lai hian Trivendra Singh Rawat Uttarakhand CM chuan China hian sangni somhnia India hi kanding to ti hrero se sangkha zakwa somruk pahnia kanding to lo India Sipai te an huai to ka China hi India ram inchis khatte po kan lak tir lowang atia Uttarakhand hian China nen kilometer zathum somli panga kan in troma Dalipolek Road project kumsom pasari lo thla tham to po kan tran thale ta a kan ram ven himnan ma kan la zelang atibok India hian international level a po Ralthuam za pui omlo tak mai le changkang tak Beijing khopui po phin dar vek thei hi anei ther fer fur mai ti hi rema sa ila China ina Hlauh ber chu India missile te hi an ni kan soi vek seng lowanga leilam Sipai rual te teng rual te le lai pui hlom pui chu kan soi seng lowanga boruak lam chau atlang pui zorin han soi do nila Indian missile BrahMos supersonic cruise missile hi khovela missile thok chak berani a kilometer zali somnga athui akap thei Prahar cruise missile kilometer za somnga Prithvi 1 kilometer za somnga Prithvi 2 kilometer za ni somnga atanga kilometer za thum somnga Nearby cruise missile kilometer sang khat atanga kilometer sang khat zanga Agni 1 kilometer za saria atanga kilometer sang khat za ni somnga Agni 2 kilometer sang ni atanga kilometer sang thum zanga Agni 3 kilometer sang thum zanga atanga kilometer sanga Agni 4 kilometer sang li atanga kilometer sang ruk Agni 5 kilometer sanga atanga kilometer sang riat Agni 6 kilometer sing khat atanga kilometer sing khat sang ni BrahMos bi khilo soita ila BrahMos nuclear supersonic cruise missile hi India le Russia thodun na atanga siamani a ahming BrahMos ti hi India le Russia ram chung lui pahni ming bul ve la ka tangin BrahMos ti phu ani a BrahMos nuclear missile hi atum hla mi lawin ari let aya chakin athlok thei ani heng muna tangte hian India in adu huna akap chuang ngal thei tui hnuai long submarine atangin Indo long te chi destroyer atangin Indo long lian thlona rual po phur thei aircraft carrier atangin India ram chunga missile ka chua na rang atangte in India hian aram mel ma te khopui chu a phin dar vek mai don ani heng kan BrahMos nuclear supersonic missile thlo thui zong hi kilometer zali somnga atanga kilometer zaruk kheng kap thei ani a tu na hian kilometer zaruk aya tam kap thei tura upgrade mek ani a nuclear raken thel thei awang hian Beijing hian aruk takin a Hlauh ngoi ani Indo thlo theina hlom pui missile le nuclear po pai pon ther fur thei rual kan nei trek boka thlo theina lian pui Sipai rual le Indo na man ruwa teng phur thei transport lampo kan nei trek bokani soi vek se na ni love thlo theina lam lo thlir ho le do nila
Sukhoi Su-13 MKI, MiG-29, MiG-21, Haltejats, Dassault Mirage, Dassault Rafale, Boeing 707, Boeing 737, C-130J Super Hercules, te an ni a. Indo helicopter Hlauh pui mai, bom pai trun mai le, bom kap chuak zuai thei Hlauh turulu tukrual, India hian anei boka, chung te chu. Apache attack choppers, Mi-17, MiG-21, Halkiran, te an ni a. Heng kan soiba ka hian, India hian kovel riat pui lo Ralthuam thatak tak po anei teu tura ngaithla a thawme. Leichang, Food and Agriculture Organization of the United Nations in Tarlan danin mishing ten eitur kan paila eitlak anga chhir hi kumtin tluk leding on khat point pathum zeta rit atling hiala chu sumfaya chantir chuan $million zasari somnga lai ani heti lai mek hian Africa ram pakhat haitia khuan leatanga an siam chang cookies an 18 Chile vegetable oil tenen an me pola chang anga siamin an pho ta thin ani lean ei atanga bacteria engemo kaya wangin natna an kai pha ta thin ni in doctor te chuan an soi nga thuro chaupo I me chang po in haiti no pang te hi I rezel don nia US in Poland athuam thadon US in Germany atang Sipai sang ko le zanga vel ala chuak dona chuti lain Poland lama US in Sipai sang ni ada bel don bok NATO spending a Washington le Germany thu ain mulo wangin President Trump Sipai sing khat don ala chuak don nai US a President Donald Trump le President Andrzej Duterte in biagremna angin US chuan Germany atangin F-16 fighter jet somthumte Polana ansonang Police military 10 US C-130 Hercules airlifter second hand andong don bok Poland DGP in US combat helicopter Boeing AH-64 Apache le Bell AH-1Z Viper le atumti asoibok US in Northern Polana Aegis Asor Missile Defense Facility dana tur an buai puimek bok COVID-19 awanga apost harpan theilo awanga vanduai ta India Sipai Huaisen Colonel Santosh Babu hi kumsang khazakwa samruk pahnia piang ania Indian Military Academy ya a inzir nuwa kumsang ni pali khan 16 Bihar Regiment alu tani passing out parade an neizoa munral muang lo Jammu and Kashmir apos ngala kumsang ni paruka kapten a kai sangin kumsang ni soma major a kai sang le ngala hem hinu hian Wellington a Defence Service Staff College cha hun mangin Wellington atang hian Rashtriya Rifle attach ani a Jammu and Kashmir tuna Ladakh lama bok hian tirliam ani le ta ani hem hinu hian Democratic Republic of the Congo a UN Peacekeeping Force a atelzui kumsang ni sompasaria Lieutenant Colonel kai sangin Jammu and Kashmir tuna Ladakh bok post le ani a service atan na 16 Bihar Regiment ho tua dani in kumin February ka khan Colonel kai sang le ta ani June ni sompalia an khua Suryapet Telangana a achung tenen in bia in Sipaya min trantir to a ka duty thataka ka hlena trul atia achung ten thilom zia an zo chian chuan engma ka hril theilo chewa minzot lo ro u ma se engkima tha ani tia changin achung tenen anin biak nun ber zan ani zuita ani ti chuan chumini vek chuan China in ramri pelin chet an la ti hriat ania a en fia tur le atul anga mala turin Colonel Babu hoin Sipai engemozat an thok chuak ta ani Sipai Huaisen le in pe tia hriatlar Babu le a hote chuan China Sipai te chu Huaisen takin an tolkir tira ma se China lam hian ruam manna fel tak an lo nei sa ti hriat takin Sipai tamjok nen an ron kir le wata June ni sompanga India Sipai te chu man ruan nen ron bein India Sipai te poin an lo beilet ve ngala Colonel Huaisen Babu chuan ho tu ani mangtrang kaya ahim china tanga thu lo pek ai chuan a Sipai te hruaya
China sipai te beya atul chuan ramtana nunna hlan thlengin a in peta ani Colonel Babu hi Hyderabad post ni in dan pa ngai angin thilkal se chuan he buaina a thlen lai hian Hyderabad a om to turani a ma se coronavirus rileng hong lockdown awangin posting hi ti khotlai ani a mun ral muang le achung te hnaya omve thei tura in ngaya a phur em lai le achung te pon an lo nga hlel em lain a post thar tur lu alovin ramtan anun a hlan ta si ani bank chief manager pensioner apa upendar chuan kanau pan lain sipai officer ni hi ka chak em thina kani thei talo ma se ka fa panna thoro pui tak ka mu hian kanau pan laia ka dream chu a hlotling ta ni berin ka ria ka chuang tak zetani atia a fa pa chu kupuara a Huaisen taka Hlauh lo be to tu ani thule heta na thwa wang hian sipai en ton tlak bi ka soi alo ni thin to thu a soi bok anu manjula chuan fa pa fel tak ani a alo ho hi chuan chauka min pui chot zel nu kani na ang chuan kana tak zeta ma se ramtana nun hlan tu fa pa ka nei hi ka lomani ati Babu hian anupui Santosh ibaka afanu kumkwale afapa kumkomite kalsana Telangana Chief Minister ke Chandrasekhar Rao chuan anupui hena cheng vaibel cheli ahlan baka anu le pa te hena cheng vaibel chekhat ahlan bok sipai Huaisen ramtana impact na thuk tak nei le ming thatak ani awangin anupui Santosh chu group 1 officer na pek ani tur thu Chief Minister hian apuang bok hei mai nilovin Telangana state sarkar chuan sipai thi som pakwa chung te hena po cheng nuai som theu an pedon ti an puang ani Babu ruang hi juni som pasaria khan an khuwa thlen pui ni in mitam takin zana chi bai buk chungin an lo muaka atuk juni som pariata vuiliam ani ta ni ka channel te ila subscribe lo ni chuan subscribe button kha milo me sakla video thara piang imu thei nan notification bell kha milo on sak don nia